यलो महानगरपालिका 16 वडा कलाकार समिति ययायत छोले लिटिल स्टार नेपाल भाषा मेकासा यैको चुकुदो यलो लाकुया भन्दा केवे वैगु असोज 11 गते कासा यागुदका छगु पत्रकार सम्मेलन याना गोसा कलक जानकारी बिउगु ख सोरोडे समष्टिगत विकासका लागि जेसा विभिन्न समिति त गठन यानंगु चिकित्सा सुवेजी वो समिति विभिन्न समिति मध्ये न छौ कलाकार समिति जेसा सोरो यो स्थापना जुगु खट ठो स्थापना नितान्त जिगु कलाकार क्षेत्र व कलाकार क्षेत्रीय कलाकार बिन्दुको विस्तार नाप विकास लागि जेसा ठो स्थापना यनु ख दासा जिगु कलाकार क्षेत्र दुनी जेसा नबान छे परापूर्व कारण छे ज्याउ याना वया चोंगु कार्यक्रम या त निरन्तरता बिउ नाप्न ढुपी व फ्लापे कलाकार ते जन एठो उचित सर सम्मान बिगु स्थान बिगु ठो कलाकार समिति मु आजु ख ओ गठन चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम चिसा याना वया छ अथे पत्रकार सम्मेलने कासा नाप जुइगु पुचायता छगु लखतका लिउया त निन्या दो तका लिया लिउया त ने दो तका हपाया त निन्या दो तका ललागुदका न जानकारी बिउगु ख दिलो लाकुया भन्ना के भए आश्विन 11 गते बिहीबार दिने जुगु छगु कासा शिरपा तकले भाला भूमि नाप 1 लाख नगद ट्रॉफी दशिपो लिउ अर्थात सेकेन्ड 75,000 नगद ट्रॉफी प्रमाणपत्र लियालु अर्थात तेस्रो 50,000 नगद ट्रॉफी प्रमाणपत्र त्यसरी नै सान्तवना अथवा हपा 25,000 नगद सहित ट्रॉफी दशिपो दक्ले पालानो मेहालामी बेस्ट सिंगर 25,000 नगद सहित ट्रॉफी दशिपो प्रमाणपत्र सबभन्दा राम्रो संगीतकार बेस्ट म्युजिशियन 25,000 नगद सहित ट्रॉफी प्रमाणपत्र बेस्ट लिरिक्सिस्ट 25,000 नगद सहित ट्रॉफी प्रमाणपत्र यसमा सहभागिताको लागि ट्र्याक अथवा ट्र्याके थुगु कास्या बोतिकाको मुख थुगु कास्या बोतिका त वाद्यवादक टिममा अथे ज्याचोले वरिष्ठ कलाकार यात ललित रत्न उपाधि नाप सम्मान यागुदकान गोसा कलका थागु दोसा कास्या बुतिकागु लागि थगु मेया रेकर्ड फारम नाप दर्ता यामागु थथे दर्ता जुगु पाखि लेया अडिसन राउन्ड जुगु व अनलिपा अडिसने छनो जुपिन्त कास्या दुठ्याकेगुदका पत्रकार सम्मेलने थागु ख कासा दुठैगु मे स मेगो संगीत लुगु जुइमा मे 3 मिनेट निसे 5 मिनेट तक जुइमा फारम दुठैगु दिपांगु दि भाद्र 31 गते 2080 शनिलिया 5 बजे तक था 4 नंबर मे दुठैगु बेले मे हलामी चोमी लेचनामी व मे नेबेत बाजा थाना दिगु वाद्य वादक पिनिगु नान उल्लेख जुइमा सकसीको किपान दुठैगुमा नंबर 5 है कासा नेबेगु मेया सामान्य रेकर्ड अडियो वा भिडियो न दुठैगुमा पुगु मेन्यना अडिसन राउन्ड भनेको छु ठुगु अडिसन राउन्ड तालापी जग्गा लिटिल स्टार नेपाल भाषा में कासा दुठै टिममा कम्तिन टिममा वाद्यवादक संगीतकार टिमको साथै मे निवेको ज्याजुगु ठुगु कासा अडिसन राउन्ड पाके लेजा जुगु मे जग्गा लिटिल स्टार नेपाल भाषा में कासा दुठैसा अडिसन राउन्ड लेजाइने ति कासा मे पुछन थगु मेया सामान्य रेकर्ड अडियो वा भिडियो थुगु रेकर्ड देगा फारम दुतिंगु इले तो रेकर्ड दुथाका दिमा अले तकले नापांगु खुशी वरिष्ठ संगीत कवि मोहन प्रसाद जोशी जुयात देसागु ललित रत्न उपाधि थुगुसिन देसागु बसानो दुजुला थुगु कासा बोतिकागु नीति फारम दको कलाकार समिति फेसबुक पेज दै मागु मेमेको जानकारी न फेसबुक पेज दै अले थुगु फारम जाका छिगु अफिस धौगा बहा अन ललितपुर महानगरपालिका 16 वटा कलाकार समिति ज्यापुथि दु उगु ज्यापुथि दुथ्याकीगु वा कलाकार समिति 16lnp@gmail.com पाखे छु यदि फै थुकी भाका त या सतका लाफा दुथ्याकिनमा अले थो टिकट सोजु छि कलाकार पनि गुरुति पास दै तर मे पनि गुरुति टिकट जिथो टिकट जिसो 5,000 3,000 वा 1,000 यो व्यवस्था गर्नु विकल्प बना सके मंच भएका आमन्त्रण देना छ